Nastavljamo sa gradskim temama. Iako se broj registrovanih automobila u Novom Sadu godišnje povećava za oko 5.000, grad će u ovoj godini dobiti samo jednu garažu i to montažnu. Načelnik gradske uprave za saobraćaj Radomir Pavlov kaže za naš radio da je broj registrovanih putničkih vozila dostigao 105.000, te da u toj gradskoj upravi duže vreme ukazuju na potrebu izgradnje javnih garaža. To radi Zavod za izgradnju grada. Mi svake godine pritiskamo Zavod da se uvrsti bar neka garaža u izgradnju. Ima dosta lokacija, ima predviđene i planovima detaljne regulacije i ima dosta toga što bi trebalo odraditi. Jedina javna garaža u ovoj godini biće postavljena u ulici Miloša Bajića, ali još nije poznato tačno kada, rekao nam je član gradskog veća zadužen za saobraćaj Siniša Bubnjević. A ove druge traže više novaca i više vremena, iako smo bili obećavali se biti Trg Republike, na njegove dokumentaciji se radi. Ja se iskreno da ćemo sledeće godine krenuti u izgradnju jednog ozbiljnog objekta. U međuvremenu vozači mogu računati na parkirališta. Jedno od prvih koje bi trebalo urediti biće u ulici Branimira Ćosića.